Gede begom dia. Sahulah bang. Tadi kayak gini. Ya, ayo. Bang. Ante baju, ante baju. Ante baju. Forget. Ante baju. Ante baju. Bang. Kotak utama. Mana bang ni? Pangkut. Yang aku api nanti ah. Sana ha. Lumpur lagi. Good. Good. Kerjaan ni? Tadi kena lagi ini. Lagi demam. Lagi demam. Sate bang. Untuk sate bang. Tadi ni kau betul. Ini sate nak. Ante baju. Ante baju. Lei putih nam. Tak ada jo. Kuplah nabi. Tadi dua bom, ligo kain dabo. Ana, abi apa juntiknya dah. Kajol sate pun mie goreng. Bang. Ay. Mudi po ino.
Yang sudah. Yan dong. Ngayalog. Kinagalan, kinagalan. Polo ini. Buhay po. Oh. Ganda mo yan, no? Ba ng palap? Tajo, Benyan, tajo, tajo, tajo. Hey! Hey! Martin. Langsung seneng banget tuh guys. Tapi pas mau masangin cincin itu ke jarinya si Sandy, tiba-tiba cincinnya diambil tuh sama si Paul. Si Paul tuh langsung bilang kalau dia itu suka banget sama SpongeBob. Tapi si SpongeBob